bang. Maju men, maju men. Ben. Iya nih, aku udah nyiapin motor. Jadi nggak kita perginya nanti malam. Kita bareng-bareng loh ke pasar malam. Ayo dong. Wah kalian kok. Nah dong kalian harga apa dong mak? Ada yang sibuk main TikTok lah, nelpon cewek lah, main game lah, lalok lah. Kurang dulu dah sesibuk kalian dong. Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera. Dibentengi gunung yang berdiri kokoh, serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang basandi syara basandi kita pula. Mga wanca ko sana nawasan eh no. Wala, ano to ka mga nga. Pero na dyan jalan lo. Doon ako mga nga. Apa. Ơi, lên, cấm năng cơ. Lu, mình nói được à? Phải đi. Đây, cho anh cái này. Kamara ko. Kamara ko. 10. Mình biết làm. Phải nhảy đằng. Kalau itu banyak lo malah anjok suami. Sang. Sang 6, 7, 8. Yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Dan syukur doa mana orang paman jawa sakit. Hati-hati orang di kampung buaya disangka mati. Hati-hati orang di kampung buaya disangka mati. Yang benar lingkang malinggo mata cima do kamu dia sarawan lapang mata ci bajulah cabia ya Allah pariaman tadang alangang mata bimang konyorami di kandung tadang asanang bawa tompang badan kami kaladang balyalah sandu di balirang mudo digoyang mangko di karwa di calia apo nanti bo batanang manjago simpala ampe suku menanti padang tujuh hadiah menjopi naga di sinan dulu ada bajanji are bakat bana di sinan dulu ada bajanji are bakat bana kembang bunga perawitan
kalian kok.